Umugoroba mwiza nshuti mudukurikiye tubaha ikaze kwiteganyagihe mugiye kugezwaho na Francine Musanganire. Kuri uyu mugoroba twabateguriye iteganyagihe ry'iminsi 10 kuva ku itariki 21 kugeza ku itariki ya 30 Ugushyingo 2022. Turababwira rero imvura iteganijwe muri iyi minsi, tubahe ibipimo by'umuyaga uteganijwe uko bizaba bimeze, ndetse tunababwire n'ubushyuhe uko nabwo buzabuhagaze hirya no hino mu gihugu. Imvura duteganya azaba ari imvura nk'isanzwe iboneka muri aya matariki ahenshi mu gihugu. Gusa mu ntara y'amajyaruguru no mu ntara y'Iburengerazuba turateganya yuko iyi mvura izaba iri hejuru gato y'imvura dusanzwe tubona muri aya matariki, kimwe no mu gice kimwe cy'intara y'amajyepfo cyane cyane ahegera mu ntara y'Iburengerazuba. Naho mu mujyi wa Kigali no mu ntara y'Iburasirazuba hakaba hateganijwe ko iyi mvura izaba iri ku kigero cy'imvura dusanzwe tubona muri aya matariki. Imvura rero duteganya izaba iri hagati ya milimetero 30 na milimetero 150. Mu ntara y'Iburasirazuba cyane cyane mu burasirazuba bwaho niho hateganijwe imvura nkeya izaba iri hagati ya milimetero 30 na milimetero 50, igihe mu bice twababwiye bizaba birimo imvura nyinshi cyane cyane mu ntara y'Iburengerazuba hateganijwe milimetero ziri hagati y'130 n'150. Hateganijwe kandi ko iyi mvura izaboneka hagati y'iminsi 4 n'iminsi 8. Iyi mvura kandi bikaba biteganijwe ko hagati y'itariki ya 23 na tariki 26 ahenshi izaba itaboneka, hakaba naho bazaba batayibona cyane cyane mu ntara y'Iburasirazuba n'igice kimwe cy'umujyi wa Kigali. Reka dukomereze ku muyaga uteganijwe turebe uko bizaba byifashe. Turateganya yuko umuyaga tuzabona muri iyi minsi 10 uzaba uri hagati ya metero 4 na metero 8 ku isegonda. Hateganijwe ko intara y'Iburasirazuba ndetse n'igice kinini cy'intara y'amajyepfo no mu majyaruguru y'intara y'Iburengerazuba ariho hazaboneka umuyaga mwinshi kuruta ahandi mu gihugu. Uyu muyaga ukazaba uri hagati ya metero 6 na metero 8 ku isegonda. Naho mu ntara y'amajyaruguru n'umujyi wa Kigali ndetse no mu karere ka Gisagara n'igice gito cya Huye na Nyaruguru kimwe na za Kirehe hakaba hateganijwe umuyaga uringaniye, ahenshi uzaba uri hagati ya metero 4 na metero 6 ku isegonda. Dukomeze turebe ibipimo by'ubushyuhe biteganijwe muri iyi minsi 10. Muri iyi minsi 10 turateganya ko ibipimo by'ubushyuhe bizaba ari ibipimo bisanzwe biboneka mu Rwanda. Ahazashyuha rero kuruta ahandi ni mu mujyi wa Kigali, mu ntara y'Iburasirazuba cyane cyane mu karere ka Bugesera ndetse na Kangoma, no mu gice cy'intara y'amajyepfo igice cy'amayaga ndetse no mu kibaya cya Bugarama mu ntara y'Iburengerazuba. Aha hakaba hateganijwe yuko igipimo cy'ubushyuhe cyaho kizagera kuri °C -28. Naho ahazaba hari igipimo cy'ubushyuhe kiri hasi ni mu majyaruguru y'igihugu cyane cyane mu karere ka Musanze na Kaburera ndetse no mu majyaruguru y'intara y'Iburengerazuba kimwe no mu ishyamba rya Nyungwe mu ntara y'amajyepfo. Hateganijwe ko igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri °C -18. Bivuge ko aha ariho hazaba hari igipimo cy'ubushyuhe kiri hasi mu gihugu ndetse hakazagaragara ubukonje ugereranyije n'ahandi. Reka rero turebe kuri uyu wa kabiri uko ikirere giteganijwe. Hateganijwe yuko ejo mu gitondo nta mvura izagwa ahenshi mu gihugu, imvura ikaba iteganijwe ku masaha yo ku gicamunsi. Gusa hari amahirwe yuko mu ntara y'Iburasirazuba imvura yatangira kuhagwa amasaha yegereza aya saa sita. Mwakoze gukurikira amakuru y'iteganyagihe, tubararikiye ayo ku munsi w'ejo. Mugire ijoro ryiza.